umuhungu w'ijigo ni kwisi. Yo. Ha, umuhungu w'ijigo ni kwisi. Riganiro gaju. Kimasa. Utuma abari bose bateseka. Rugimba na Theogene Papa Jazz. Jazz Novoken, Radio 1. Tracefood. Yo. Ni mukura. Ikipe y'isugi. Unbeaten. Ikipe irenze y'abana b'Ibutare. Amahindura. Ubu yaje. Bamuramira. Ba Olivier. Ikipe cyanyu iri mu kazi kose. Ikipe ubu yasaze iri mu kazi gatabaho. Twagiye apeni muceceke. Mukura yibaho nta nubwo isanzwe. Mwese ubungubu mwaratesetse. Yarabahonze yabakubisa akanyafu. Ibitego byinshi mwese murabirya. Mukura ubungubu iri muri kafu. Yuwa gatandatu ifite match irenze. Ruzaba rwambikanye nk'ubeshyo. Iyi match izabigaragara handi Rwanda. Urashaka makubwire guteza amatwi ndaza kubivuga. Ni Mukura ikipe y'Ibutare. Ikipe ikinama abana bazi baro. Ku mukobwa mwiza widukanka umanuka ujya mu majyepfo. Universite ya mbere y'u Rwanda murabizi niho yibera ku Gicumbi cy'amateka. Ubu bafite stade ya mbere hano. Bari mu kazi bifotoza biteguye kujya Sudani tuzabatsinda. Tubafatanye n'imigaragambyo tubahonde dukubico. Mwebwe mwese mube tayari bana b'i Rwanda. Turi tayari twiteguye kuzamura igikombe. Ni Mukura niyirimo idavugisha itangazamakuru hirya hose ku isi. Abantu ubu batangaye kubera wowe wakipe we y'Ibutare. Mvuga ikindeka ikiko bindenze kiza Hussein ubu ari mu kibuga. Abakinnyi bose bari tayari n'umutoza nuko ari tayari. Ibara ry'umukara n'umuhondo byamanitswe mu kirere. Si nka bya bindi by'aba basore biyo bari mu kazi baba bakina. Byo ni bakuru gusa bararenze bazi baro. Ntago bafite imiteto n'umwijuto nk'abana bakina muri ya kipe ntababwiye. Ni Mukura yiri mu kazi iziko igikombe ariho ifite amadonko. Basore bato mushyiremo imbaraga muhatana amafaranga ari imbere. Ubu yaje tukirenga izi mace tuzaba tugafashe bitanasubirwaho. Twikomereza twitamburira twigira amatsinda nyuma yo gukubita South Africa na za Sudani. Kandi n'ubu ngubu dusubiye Sudani. Abahungu banje bari tayari. Papa mukuru papa wa Mukura Olivier mwenye mari. Ngenda gusabye babarira bano bahungu mene makanfo. Shiramo kofi yihengeke baguride buri kintu bahizo nkoko. Bakorera akazi n'ubundi wamye kuva kera ugakora n'ubukomerezaho. Iminota 180 ni nk'urupfu ariko nge ntabwo banje mfite. Turi tayari twiteguye gutsinda nkuko twabikoraga. Iyi kipe tugiye kuzahura ntagikomeye nk'iya South Africa kandi nayo bwayo twarayitsinze. None se nge mbabeshye Kapitale ko bigiye kubahuye. Visit Huye mubakubite bateseke bangadesha bongomorane. Bagwe mu biti bagwiye ngiyo hepfo za Nyabugogo aho ntabadeba ntabo dushaka. Intsinzi yacu igomba kubahuye. Ni Mukura amahindura wowe ntagubaho. Amahirwe masa mu rugendo ugiyemo kandi twiteguye kuzakwakira. Ubu uzagaruka i Kigali Kanombe. Bafana beza Banyarwanda bakunzi b'umupira w'amaguru na siporo mwese muri rusange. Mbutse iyi match iri ku Cyumweru saa moya z'ijoro i Kigali mu Rwanda. Jazz Novoken made in Rwanda. Umuhungu wikoraho ndarenze. Ninjye mustar ugezweho uyu mwaka. Abandi bose muteseke. Ikiganiro kidakomeje. Rugimba na Theogene Papa Jazz. Riganiro gaju rukwisi. Radio 1 Tracefood. Yo nakagaruka.